Atongoi ungu wa ngwatanio ya The Akamba Leadership Forum kana Apex ni makadhi itambia ya musundu kuvyeleka uwano na kambuni wa Adan tino uneni wake mudhinyani wayo atongoi ni Archbishop Dr. Timothy Ndambuki ni mandasilikali elonge udhukwa mimaundoni meke udhukani wa mbevo uiti waki wa nyumba mwana kisomo maiweta kana kwa oyu maundo maiyende tene sana nivatoneka edewa atongoi ya mayedhi kesi ya washa ya nende kukaya na ukusi wa maendeyo. Daniel Mungala na mauvoa. Mana na kusesa kwa utongoi na udhukumi mudhuku maunduni meki vudhukani vandi ya Kenya ndongoi siya kiendini nesiende na kuelesha kwa makwayani wakuo undu maundu wa mwema traiwe. Oyu metukikume uneni wone atongoi ungwa mwavuli wa Akamba Leadership Forum kana Apex ala neva mwena atumia maakamba ndongo isya kanisa atumia mambai kati wangi. Matongoi ni Archbishop Dr. Timothy Ndambuki ni maelesya kana onakutwika munsumbi ni umesye uneni wake munani wayo vena vata wakwithiwa na utheu wa uthukomi na muno maunduni mawaki wa nyumba cia thwa wandika na affordable housing ula meweta ni vatoneka ukethiwa wisinga inene ethiwa mwene nthi wa nthindete thekana nyumba isu obo wa housing twasia ni waile lakini ikolio ile nene nati sio siakwa nja isu ikwiwa ikamesia nyumba na ikamea njata sina mibango mnyao nundu tutana kwa nyumba tukaki wathui na kile vinda tu promote ya wathui sio inja hii kaumya kindu ba nundu nyumba hii nanganwa mana na hindi twasi ati serikali ikalendi ondo ikusisia maundu ma university isi sio wa housing na isi ala targeted beneficiaries kana ni makwata kila kimailete inki ni maelesha kuyaniwa kwa kumana na kuveta kwa kandarasi ya nthi ya Kenya na kambuni wa Adani indi makulia mevela ingi ikunikilwe na kandarasi ingi itemba ilu ivetangwe ndi no twamba utungia musumbi mubea na nundu wakwika kindu kimwe akuna Mungu kindu kila kinaende na kiunena wa kila bandu ubo wa kuwa airport jitu na ulokuitwa Adan na ubo wake trako sindu isu nitwa muunga mukono nundu sindu isu yae kwa na kila tuita integrity na twakulia musumbi na serikali ya Kenya zithi wezi ngunu ibindani zilange yukite nundu sindu taisu itena integrity nisio mumaitha wambi ino yaitu ya Kenya na kuondu wao kila tukuita kana dealing yonde ya ila tuita procurement na public private partnership twasesi kala ikunikilitwe kana sino theu na kukonia maundu ma uiti ala methitwe memwiwa kwa mwene nthi kwa ivinda jasa nimenda walanio washa weki kusembethwa na mwene nthi kwamba kwithukiwa na kumanithwa yulu wa walanio su washa kindu kila kingi ni ubo wa uiti indi twasiati process ila yati iwe ni ndasa muno ya kuma NHIF kwenda sha ndasa muno bate kitumi na ando ingi ni maumite vinda yi nundu wathi pala wili kindu kimwe maina information tuyasia serikali there's information kila mwana nthi amanye na the dispensary ni nailo iba na the othi center ni kumilila ba pala sha yithukuma bandu ba yo na ndo yiwa disappointed ujiwa iwenuke kondo ukenusuni tukunikile na twasi ati maundu asu masiwe na nikana mu Kenya wonde akwate healthcare services ila siailite maoni mena ulalako ni maende na kukilwa yulu wa uthukumi wa serikali ya Kenya kwanza ene ndengi mayonania kwa makwani wako nundu maundu matwayo meveani kivadhukanyo. Daniel Mungala, Mutungo TV, kumuva kauntini ya Masako.